Вбивав, що ти хочеш блядь, знати? Убивати людей не сложно, нахуй. Нажав, блядь, і застрелив нахуй. Сложно. Bangkai kendaraan BMP-2 Ukraina terekam berserakan di wilayah Artemos. Tak hanya BMP-2, tampak pula Bushmaster yang hancur. Pasukan Rusia yang menyisir wilayah tersebut merekam penampakan kerugian Ukraina dengan kamera ponsel. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 18 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan BMP-2 Ukraina dan mobil lapis baja Bushmaster BMV buatan Australia hancur di arah Artemos. Diduga dua kendaraan tersebut keok usai kena serangan brutal militer Rusia. Diketahui pada Juli 2023 kemarin Australia janji akan mengirimkan lagi 30 kendaraan bersenjata Bushmaster untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Hal itu diumumkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese setelah pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT NATO di Vilnius, Lithuania. Що тобі, блядь, розказати? Як я, блядь, 200-х виносив, чи як я, блядь, людей убивав, що ти хочеш, блядь, знати? Убивати людей не сложно, нахуй. Нажав, блядь, і застрелив нахуй. Сложно братів, блядь, хоронить, блядь. Батьками. Якщо він один гідне, блядь, а потім кожен тиждень тобі дзвонять, кажуть, нету, цей погиб, надо на похорон поїхати, блядь. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.